Assalamu alaikum sayılı dostlar. Bu UATV sizlerge Ukrayna hakkında tarif etemiz. Bugün martның 22-si çarşamba kunu. Uç struktura yerinde bir hizmet nazirler kabineti maliye taqiqatlari boyunca hizmetinin teşkil etilmesi haqda kanun leyhasını algıçladı. İş bu hizmet bergi politsiyasının Ukrayna xavfsizlik hizmetinde ve milli politsiyada iqtisadi bölüklerinin yerini alacaktır. Baş nazir Vladimir Groysman kayıt etkenine göre iş bu strukturalar çoktan itibardan tuştu ve öz vazifelerini eda etmey. Hizmetke mahsus hazırlıkını görecek mütehassıslarını kabul edecekler. Eskirgen strukturalarının yok edilmesi ve yanı hizmetinin meydanға getirilmesini Amerika Koşma Ştatları ve Avrupa Birliği шеріклер қол тута. Служба буде ефективно протидіяти навмисним ухиленням від сплати податків. Хызмет бергенлерінің өдівінден вазгечмеге тырышқанларға мұқавимет көстірежек. Малие ве банк системаларының стабилігіні қоруйжақ. Бұның әлі devlet бюджетінің зиянына эксетілмек үшін имкан пейда олажақтыр. Хызметте яны инсанлар çalışacak. Yüksek ihtisaslı mütehassıslar. Створити єдину службу финансовых расследований. Devletке karşı iqtisadi cinayetlerinin yüz beruvine yol bermeyecek. Maliye taqiqatlarının yakane hizmetini teşkil etmek. Onaytlı ticaret ikliminin teşkil etilmesi boyunca o getilgan yaxşı bir adamdır. Vaqt şunu aytam ki, yalnız ticaretin inkişafı memleketini 10 yıllarca yaşagan buhrandan çıkarmağa yardım edebilem. Moskva, onun bankları ve ödeme sistemalarına karşı kırsetilgen cezalardan sebep. Kiev'ge oş cevabını hazırladı. Rusya Devlet Duması Ukraynaga çetel sistemalarından akçalarını yebermege yasakladı. Deputatlar kanun leyhasına 3. ve sonraki okuvda kol tutkan. Akçanı tek bir alda yollamağa mümkün. Ödeme sistemasının diğer operatörü Rusya tarafından teftiş etilmeli. Hatırlatam, sentyabr 17 kunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Rusya Federasyasına karşı SNBO'nun şahsi sanksiyalar hakkında kararını amelge geçirdi. Kenleştirilgen cedvelge Rusya'nın 6 rahmetli ödeme sisteması kirgen. Onların arasında Lider, Zolotaya Korona ve Unistream. Telefsiz kun sonki malumatqa көре ато zonasında Ukrayna arbiylері arasından telef yok edi. Marinka civarında bir arbiy adamı yaralangan. Mariupol yönelişinde штабта bildirilgeni gibi iş bu yönelişteki vaziyet kun evvelsi olganına göre biraz sakince olgan. Bayvikler ağır silahlandıruvni deyerlik kullanmadı. Ara sıra hafif silahdan ateş açkan ediler. İki rayondan gayrı Marinka ve Dokuchayevsk'te top ve tanklar işlettiler. Donetsk civarında tışlarının isiyatı daha da büyüktür. Tış işler nazirligi Macaristan baş naziri muavinin bildiruvini ayretnin kabul etti. Jol çemin komşu memleketlerde Macar azlığının muhtariyetlerini teşkil etmege çağıra. Ukrayna nazirliginde kaydetilgeni gibi iş bu mevzu boyunca angi ihtikar iki memleketinin menfaatına ters kele ve iş bu bildiruvlerinin Budapeşt'nin resmi mevamını aks etmegenine umut besler. Bundan da gayrı tış işler nazirliginde bildirilgeni gibi Ukrayna kavi Macarlarının medeni ve dini ihtiyaçlarının temin etilmesi meselesinde diğer memleketler için numune olabilir. Ukrayna insanlar inkişafının seviyesi yüksek olgan memleketlerinin arasına kire. BMT tarafından aşkar etilgen dünya reytinginde 84. yerini algan. İnsan inkişafının indeksi yaşayış ve tahsilinin orta devamlılığını eğlenin yapı derametini nazarga alan vatandaşlarının sağlığı ve medeni inkişafı içtimai koruvunun seviyesini. Bundan da gayrı cinayetçilik ortalıkının koruvu ve kararlarının çıkaruvunda insanların iştirakını gözge alalar. Bayraktan sebep Moskva aspirantı ile interview polisiyanın kelmesi ile bitti. Ukrayna jurnalisti Roman Cymbaluk Tunyev'in Moskva'daki yakalığı hakkında tarif etti. Onun sözlerine binaen Kırım işgaline bağışlanған miting vaktında yatakhane penceresinden Ukrayna bayrağını askan üniversitet studentini kameraga çıkargan edi. Operator kamerani söndürgenden son olarga polisiya xadimleri keldi. Vesikalarını tutup aldı ve
Учыны де полиция бөлігіне алып кеттілер. Чекувнын қанунилігіні тәшкермек үшін күч куланылмадым дей роман біраз тұтып азат еттілер. Ишғал етілген Донбастан Украинаға қалп пара бірлемі келе. Бұны СБУ білдіре. Қалп ақчаны кетіргенлеріні Черкас велиетінде яқаладылар. Курьерден біріні ұқу қоруйжылар $800 сатмаға тырышқан вақтында тұтты. Тінту девамында жинайетчілерде бір қач миллион тапылған. Қалп пара бірлемі арасында доллар ве Русия рублесі тапылған. Жинайчилер ось қабатыны таныды. Ақчаны Черкас велиеті ве Украинаның деге регионларында тарқатқан еділер. Қалпны ишғалжы территориядан кетірелер. Полиция ішке алақасы олған шахысларны белгелей. Бельчикада март 22-сі терактның құрбанларыны аналар. Ел евелсі бомбаджи террористлер өзлеріні Брюксель авалиманы ве метро янында патлатты. 2015 сенесі Паристе юз берген терактлардан сон Авропа мемлекетлері тарафындан алынған хавсызлық қарарларына бақмадан Бельчиканың уч ватандашы ислам девлеті террористик тәшкілетінің азалары авалиманы ве метро вагонына патлав алетіні кірсетіп олды. Патлавлардан себеп 32 инсан әләк олды. Юзлерже яраланды. Бір чоқ мемлекет шу жүмледен Украина ось тәзетлеріні білдірді. Хаттыра тәдбірлері Брюксель авалиманында вешерінің ұзынде кечірілді. Әләк олғанларының хаттырасыны Бельчиканың қырал ве қыралечесі сүкунет даққасы еле анған. Мемлекет баш назиры терактны Авропа бірлігі үшін дерс оларақ адлады. Doğru hareket etkенini тұшыны бази саясичилер, экстремист, фундаменталист ве радикал мевкюренін инкешафына ғайеде қасы солған. Авропа демократиясы ве дүния демократиялары üçün бір дерстір. Демократияны оның душманларындан құрумақ керек. Ән тұнында душман террористлер демократияның берген сербеслігінден файдаланып, жемиет ве азатлықның ишбон үмесіні бозмаға тырышқан. Алим Игорь Козловскийның ДНР деп адландырылған тәшкілетінің есірлігінден азат олынмасына оның айлесі де үміт беслей. Украина тарафындан музыкерелеріні кечіргенлер бұна интыла. Ама боевиклер оны азат етележеклерінің жадвеліне кірсетмеге разы олмай деп білдіре гуманитар тақымындаки Украина темселжесі Ирина Геращенко. Дин саасында дүния жебелі олған Алим үджіретлі әскерлерінің есірлігінде бір елдан берлі бұлына. Эвенде оны даун синдромы иле хаста олған оғлу беклей. Оны тұшынып Алим қадыны иле ишғал етілген Донецктен чықмады. Күнешлі балачық үшін ағыр сынав олор деп сықындылар. 2016 сенесі Козловскийны Донецк сизосына қапаттылар. Кечкен авта интернетте Алимге дестек флешмобы башланды. ВТО Киевнын Русия территориясындан Украин транитының сынырлавы ақында Москваға қаршы давасы бойынша мутихасыслар тақымыны тешкіл етежек. Дей Украинаның тиджари темселжісі Наталья Микольская Фейсбукта сейфесінде. Қайдетеке Киев үшін бұл ихраджылар менфатының имаясыдар. Украинаға Америка қошма штатлары Авропа бірлігі Қытайы ве дегер мемлекетлер қол тұтты. Хатырлатам, Украина ве Русия арасындан тиджари сынырлавлар былтыр январь айында көрсетілді. Украина Авропа бірлігі сербест тиджари зонасы бойынша нетижесіз уч тарафлама музакерелерінің нетижесі олғанлар. Кремльде дейлерке о Русия иқтисади менфатына терс келе. Яны пара мейданға чықты. Оны 1917-21 сенелері Украина инқилабының 100 елығына бағышлап Милли банк чықарды. Украин милетінің ой девлетчілігінің пекетілмесі үшін күреші еле бағылы әдеселерге бағышланған. Девлетчілігі Украина халық жемхуриеті Украина девлетеве ғарби Украин халық жемхуриеті тәшкелінде олған еді. 5 гривналық парадар. Мальзиме нейінзілібер. Тираж 35 бин. Авангардизм услюбінде япылған. Бұның әле біз сізлерден сақлықлашамызда дачо хаберлерінің Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV еле қалыңыз, сақлықнен қалыңыз. Корошкенже.